Abateze amatwi radiyo ngwaje imbavu mbanje kubasuhuza. Tugeze mu mwanya w'amakuru mu kinyarwanda mu buryo burambuye, mugiye kuyagezwaho na Witije Viatori. Amakuru tuyatangire ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2018 nibwo perezida w'Ubushinwa yasesekaye mu Rwanda. Perezida w'Ubushinwa akaba yarabisikanye na perezida wa Mozambique, dore ko perezida wa Mozambique we yari amaze iminsi ibiri muri iki gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'Ubushinwa aje kwahura na minisitiri w'intara y'amajyepfo y'Ubuhinde, ubwo ku munsi ugira kabiri biriwe mu karere ka Bugesera. Mu karere ka Bugesera bakihagera bahaganiriye ku byerekeranye n'ubukungu n'iterambere u Rwanda rugezeho, cyane cyane bibanze ku bijyanye no kwiyongera kw'ibinyabiziga mu gihugu n'ikorwa ry'imihanda mu mujyi wa Kigali ari no mu yindi mijyi yo mu gihugu cy'u Rwanda. Ari nabwo baje ku kibazo cy'indege nini cyane yifuza gusura u Rwanda muri iyi minsi, kandi iyo ndege ikaba itagwa ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe bitewe n'ubunini bw'iyo ndege. Perezida w'Ubushinwa akavuga yuko kiriya kibuga cy'indege kirimo gikorwa mu karere ka Bugesera ko ari cyo kibuga gihagije cyakagombye gukorwa byihutirwa. Perezida w'Ubushinwa yahise akora ibishoboka byose atera inkunga u Rwanda yuko kiriya kibuga cy'indege kirimo gikorwa mu karere ka Bugesera mu by'agateganyo cyakagombye kuba cyaruzuye mu mwaka wa 2019, kandi cyaramuka cyuzuye akanyarukira muri Kicukiro ku bitaro by'Abashinwa biri i Masaka, kuko biriya bitaro by'i Masaka bidahagije. Biriya bitaro akabyagura bikaba bigari, ndetse n'ikigo cy'abanyeshuri gihari kikubakirwa amashuri meza, kandi ayo mashuri akazaba yubatse mu buryo buhagije. Ari nabwo azashyiraho ishami ry'umuhanda wa kaburimbo uzaca Nyakariro ukagera Kabukuba, ukazenguruka ukajya guhuza icyo kibuga cy'indege cyo mu karere ka Bugesera. Ibyo byose byaramuka byuzuye, iyo ndege nini cyane yifuza gusura u Rwanda ikazaba ari bwo izarusura yerekeza mu karere ka Bugesera. Tubibutsa radiyo muteze amatwi ni radiyo ngwaje imbavu, ivugira mu rubavu rw'igihori ikumvikanira mu mwaka w'isi. Amakuru tuyakomereze hirya no hino mu mahanga twumve uko byifashe. Intandaro yo kutumvikana na Osama bin Laden n'Abanyamerika. Abanyamerika bishyize hamwe n'ibihugu 16 ku isi byubaka amayetaje. Igipande kimwe cyari kigizwe n'amayetaje 20, ikindi gipande kigizwe n'amayetaje 20 mu bujya hejuru. Amerika ikagendaga yirata mu bihugu byo ku isi ngo nicyo gihugu gikomeye cyane, bitewe yuko ari cyo gihugu cyari cyubatse bigaragara. Osama bin Laden katarigeze umushimisha na gato, bitewe yuko ari umuyoboke w'idini rya Isilamu. Osama bin Laden akaba yarahisaga ibitero muri Amerika mu mwaka w'2001 mu kwezi kwa 9 tariki ya 11, akoresheje indege ingabo ze z'ibyihebe. Ikinyamakuru cyanditswe n'umushinga Al-Qaeda kirabaza ati ese uyu mugabo w'igihangaje ku isi yose mu batera ubwoba ni muntu ki? Uyu mugabo w'igihangaje ku isi hose mu batera ubwoba ni umugabo witwa Osama bin Laden, abenshi bakaba bakunda kumwita Rahabin. Akaba yaravutse mu mwaka w'1958, akaba afite ubwenegihugu muri Arabia Saudite. Ise nawe akaba yitwa Mohamed, akaba yaravukiye Yemen murazi kugira amafaranga menshi cyane, byaba by'ingabo z'ibyihebe zinyanyagiye isi yose. Ise wa Osama bin Laden Mohamed akaba yarayoboye mu nzu z'intagondwa zari zarubakiwe ibikomangoma byo muri Arabia Saudite. Osama bin Laden yagiranye n'ikinyamakuru cya Tanzania yuko kugira ngo yinjire mu bwami bw'ijuru ari ukurimbura Abanyamerika aho bava bakagera. Uwari umunyamakuru mu rubuga rw'imikino mu Rwanda yari umunyamakuru yitwaga Karinda Viateur, abenshi bakaba barakunda kumwita Wanyeganyeze. Umugabo wabanje kugera mu kwezi ku isi ni umugabo witwa Widagarine ukomoka mu gihugu cy'Uburusiya, akaba yarakoresheje amasaha 6:45 kugera mu kwezi, kugeza ubwo yigishije Umunyamerika. Umunyamerika akaba ariwe yaje amena ibanga avuga uko mu kwezi byifashe. Umunyamerika yageze mu kwezi isi ayibona hejuru ye.
kujya mu kwezi yaratereye no kugaruka ku isi araterera. Atanga urugero rwumvikana ati ni nk'uko iyo uhagaze ku isi ntabwo ushobora kumenya ibibera ikuzimu uretse ibibera mu kirere. Amakuru tuyasozereze ku muhanda wabanje mu Rwanda wa kaburimbo. Umuhanda wabanje mu Rwanda wa kaburimbo ni umuhanda umwe uva Tanzania Buganda, barabanje mu ntara y'u Rwanda y'Uburasirazuba Kibungo Rusumo kugeza bwese winjira mu mujyi wa Kigali. Aya makuru mwagezwagaho na radiyo Ngwaje Imbavu ivugira mu ruhamo rw'igihori kumvikanira mu muhate w'isi naho mu cyumweru gitaha. Abateze amatwi radiyo Mbamarirungu mbanje kubasuhuza, butugeze mu mwanya w'utuntu n'utundi mugiye kutugezwaho na Witije Viatori. Utwo tuntu n'utundi turaza gusozwa n'ibibazo n'ibisubizo byabyo. Umushoferi yahagurukije imodokari, uwo mushoferi agihagurutse imodokari, uwo mushoferi yari yerekeje mu gihugu cy'Ubugereki. Mwumve ikibazo uwo mushoferi yari yifitiyemo kagira Imana, nta muntu n'umwe wajya kumukandagirira mu modokari yiwe uretse imbwa ye bagendanaga yonyine. Ikibazo uwo mushoferi yaje guhura nacyo ageze mu gihugu cy'Ubugereki, yagiye kunywa icyayi aparika imodokari mu buryo butemewe n'amategeko, imbwa yiwe isigara ibyibazaho. Ati nyamara polisi iramutse igeze ahangaha ifite kuza ikaduhana, kandi nanjye databuja yahagera akambaza ikiba cyatumye sigara kuri iyi modokari icyo naba nyimariye. Nibwo muri ako kanya imbwa yahise yurira imodokari irayihagurutsa ijya kuyiparika mu buryo bwemewe n'amategeko. Ikibazo imbwa yahuye nacyo yahise igonga umuntu wo muri icyo gihugu cy'Ubugereki nkaho yagaparitse mu buryo bwemewe n'amategeko, dore ko polisi itaba kure. Muri ako kanya polisi yasagarika iyo modokari. Mu gihe polisi yegereye imodokari rero iyo biri kuvugana isanga si umuntu biri kuvugana, ahubwo biri kuvugana n'iyo mbwa, bitewe y'uko ariyo yari ihagurukije imodokari aho shebuja yari yayiparitse mu buryo butemewe n'amategeko. Nibwo muri ako kanya hahise hagera abaturage benshi bo muri icyo gihugu cy'Ubugereki aho imbwa yagongeye umuntu, bafata umwanzuro ati byanze bikunze iyi modokari irava ahangaha ariko uyu muntu yishyuwe, mutitwaje ngo iyi modokari yari itwawe n'iyi mbwa. Nibwo shoferi atigeze atinda mu makoni aho yari yagiye kunywa icyayi, yahise aza yihuse. Mu gihe akihagera yishyira hamwe n'abo baturage bo muri icyo gihugu cy'Ubugereki ari na polisi, ati jyewe niyemeje yuko ibyo munca byose jye niyemeje kubitanga, ariko nanjye murabona kuko ni akarusho kuba afite imbwa yanjye izi gutwara imodokari n'ubwo yagonze uyu muntu. Izi ni impanuka ntaho zikaba, kuko natwe dufite ubwenge turi abantu, izi mpanuka zitubaho mwanya w'iyi mbwa yanjye. Nibwo muri ako kanya hahise haca inyamaswa yiruka. Iyo nyamaswa kuko umuvuduko mwinshi yari ifite, umwana wari uhari yarayibonye abayifashe umurizo, umurizo uracitse, inyamaswa iraguma irirukanka, umwana umurizo awusigarana mu ntoki. Inyamaswa yageze imbere irahagarara ikebuka uwo mwana iramubwira ati yewe ntacyo ukoze haguma amagara aho umurizo uramera. Inyamaswa igenda yizeye yuko izamera uwundi murizo. Umugore w'igisambo uko byamugendekeye, mutege amatwi mwumve. Umugore w'igisambo uko byamugendekeye, icyo gihe hari mu nzara, umugara aho yari yerekeye, umugore akoze agakono ku ziko ngo umugabo ngo aragiye. Dore ko abagabo bibagirwa byinshi. Umugabo yahindukiye atageze aho yari agiye, bitewe n'icyo bagira mu rugo mu gihe agarutse kukireba, ahasanga umugore wakubize agakono ku ziko karimo karatogota. Abazanye umugore w'ibyishimo ati ese wa mugore we utetse iki ko nari nsize ari ntakigenda? Umugore yahise asubiza umugabo wiwe ati yewe ntacyo netse umuti wa buhinja, igicushu n'umuravumba igituntu cyamaze abantu. Umugabo yahise yisuba yari yigiriye, umugore nawe yikura agakono kiwe aririra. Nuko byabagendekeye mu gihe cy'inzara. Utuntu n'utundi turacyakomeza. Burya abazamu ba kumanywa n'abazamu ba nimugoroba ibibazo bahura ntabwo ari bimwe. Mutege amatwi mwumva abazamu ba nimugoroba uko byabagendekeye. Abazamu ba nimugoroba baje ku izamu, ibisambo bibiri byatambutse kare. Ibyo bisambo bibiri bigitambuka bijya kwiba, ntabwo byigeze bijya kwiba mu maduka cyangwa se ngo bijye no kwiba mu baturage. Ibyo bisambo bibiri byagiye kwiba ahantu ku irimbi, bihiba amasanduku abiri.
igisambo cy'isanduku kiyisimbukana munsi y'umuhanda, ikindi muri ako kanya kiba gihagaritswe na polisi. Polisi ibaza icyo gisambo ati ese wa mugabo we icyo wikoreye ni igiki? Igisambo cyaragumye kirihagarara n'isanduku yacyo ku mutwe kiricecekera. Polisi irongera ibaza icyo gisambo inshuro igira kabiri, ese wa mugabo we si we tubaza cyangwa harimo n'agasuzuguro? Igisambo cyahise gisubiza polisi ati yewe nimugere ngo ibyo mumbwira jye sinabyumvise, ubu muri jye mba nacanzwe, jye mwanshyinguye ibusororo ngira ngo nta bazima munshyinguye, none inkoni za buri munsi ubu zirandembeje, ubu ndimo ndimuka sinazarivamwo. Nibwo muri ako kanya polisi asikubita imbunda hasi iriruka ati kuva twaba ku isi duhuye n'igini gikoreye isanduku n'umusaraba wayo. Ibisambo biraguma bicikana amasanduku yabyo. Utuntu n'utundi dusozwa n'ibibazo. Ikibazo cya mbere kirabaza ati ese perezida wa repubulika w'u Rwanda twamutoye ku itariki zingahe, mu kuhe kwezi, mu uhe mwaka, kuri manda ya mbere, ko atigeze yishyiraho ko ari twe twamwitoreye? Twamutoye ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani mu mwaka 2003. Ikindi kibazo kirabaza ati ese inyuguti zigize ikinyarwanda ni inyuguti zingahe? Inyuguti zigize ikinyarwanda ni inyuguti 24. Muri izo nyuguti 24 hari ingombajwi 19, hari n'inyajwi 5. Izo nyuguti zigwa mu mwaka wa mbere. Ikindi kibazo kirabaza ati ese inote zigize amafaranga y'u Rwanda ni inote zingahe? Inote zigize amafaranga y'u Rwanda ni inote 4. Muri izo note 4 hari inote ya 500, inote y'igihumbi, inote ya 2 n'inote ya 5. Muri ubwo bwoko bune bugize amafaranga y'u Rwanda ndashaka ko mukoreshamo ubwoko butatu, mukama inote 20. Izo note 20 nazibara zigabana n'ibihumbi 20. Ubwoko butatu ndi bukoreshe nkabona inote 20 zihwanye n'ibihumbi 20, ndakoresha inote ya 500, nkoreshe n'inote y'igihumbi, nkoreshe n'inote ya 5. Umubare w'inote n'amafaranga bijyanye. Ndafata inote 16 za 500, ndazibara zirahwana n'ibihumbi 8. Fata inote 2 z'igihumbi, ziba inote 18, ibihumbi 10. Fata inote 2 za 5, inote zibe 20 n'ibihumbi 20. Utu tuntu n'utundi mudukurikirana kuri radiyo Mbamarirungu ku makuru avugwa ku munsi kabiri, mukatugezwaho na Witije Viatora. Utuntu n'utundi tuba dushoboye. Kundi murongo ni karibu. Abateze amatwi radiyo Ngwaje Imbavu, mbanje kubasuhuza. Tugeze mu mwanya w'amakuru mu kinyarwanda mu gihe kuyagezwaho na Witije Viatora. Amakuru tuyatangire mu gihugu cy'Ubwongereza, ubwo uyu munsi cyujuje umwaka n'igice cyishe imbwa yitwa Farasisi. Iyo mbwa yitwa Farasisi yaje kwitwa izira yuko yavukiye mu bwoko bw'imbwa bwa Farasisi, kandi ubwo bwoko bw'imbwa bwa Farasisi bukaba butari bwemewe muri icyo gihugu cy'Ubwongereza. Iyo mbwa Farasisi yaje kuvuganirwa n'abanyamakuru bo mu bihugu byo hirya no hino ku isi, bavuga yuko nta mbwa yakagombye kwitwa izira uko yaremwe, ahubwo yakagombye kwitwa ari icyaha yakoze. Iyo mbwa Farasisi iza kongererwa amasaha 22 yo kugira ngo ibe igihumeka. Mu gihe ayo masaha 22 mu gihe yaratarashira, igihugu cy'Ubwongereza cyaranze cyiciro mbwa yitwa Farasisi. Amakuru tuyakomeresha hano iwacu mu Rwanda, butunyarukiye hagati ya Gasabo na Rwamagana na Kicukiro. Mu mwaka wa 2016 haje kubera impanuka y'icyogajuru cya Maroc. Icyo cyogajuru cya Maroc ari indege ya kajugujugu yo mu bwoko bwa gisirikare y'Uburusiya, ubwo yari imicunga umutekano w'iteka rya Kanyanga muri karitsiye ya Kandahari. Iyo ndege ikaba arimo abasirikare 4 babiri baje gukomereka, ariko abandi 2 ntacyo bigeze baba. Bakaba baraje gukurikirana icyateye iyo mpanuka y'iyo ndege ya kajugujugu muri karitsiye ya Kandahari. Basanze mu gishanga cya Rugende bari baraye bahatekera Kanyanga, ariko ku bari baraye bateka Kanyanga muri iryo joro bakimara kumva agasaku k'iyo mpanuka y'iyo ndege ya kajugujugu, bahise bava hasi barirukanka bahasiga umusaza umwe, kandi uwo musaza nawe kugira ngo ahasigare bavuga yuko yari yanyweye kuri Kanyanga ya mbere bari bahishije, yumva yuko izaryoha imuca intege, ahasigara ku mpamvu yuko yari yahasinziriye. Niwe bashoboye kubyutsa bamukorera ingungura ijyana aho polisi ya Kabuga yakoreraga, ajya gusobanura ku bijyanye n'iteka rya Kanyanga muri karitsiye ya Kandahari.
ababwisa ukuri yuko muri karitsiye ya Kandahari nta mupolisi n'umwe wari ugitinyuka kuhagera bitewe no gutinya abasinzi ba kanyanga bo muri iyo karitsiye ya Kandahari. Iyo ndege yaje kuhamara amezi ane yibera muri icyo gishanga cya Rugene muri karitsiye ya Kandahari gutegereza ubwo Abarusiya aribo baje kuyihakura bayitwaye ku ikamyo bari kujya kuyikoresha. Amakuru turacyakomereza hano iwacu mu Rwanda, ubu tunyarukiye mu ntara y'Amajyepfo ahahoze ari muri komini Shiri ubu akaba ari mu karere ka Nyaruguru. Ahahoze ari muri komini Shiri ubu akaba ari mu karere ka Nyaruguru. Umwaka wa 2017 mu kwezi kwa kane inkuba zakubise abaturage baje kwitaba Imana bagera muri 16 ubwo bari mu rusengero rw'Abadive mu murenge wa Nyabimata. Abandi bose bari muri urwo rusengero bahise bikubita hasi bararambara bahinduka indembe, dore ko nta wundi muntu wigeze ukora y'ubutabazi uretse meya w'akarere ka Nyaruguru. Meya w'akarere ka Nyaruguru akimara kugera muri urwo rusengero yakoze ibishoboka byose abanza kumenya umubare w'abari bamaze kwitabira icyo giterane kuri uwo munsi wa gatanu. Yasanze cyari kimaze kwitabirwa n'abakirisito 470 ubwo 16 bari bamaze gushiramo umwuka muri ako kanya. Ababaye indembe bose yahise akoresha uburyo abasaranganya mu bitaro byo mu mirenge 3 yo mu karere ka Nyaruguru. Bamwe bagiye kuvurirwa mu bitaro byo mu murenge wa Munini, abandi bajya kuvurirwa mu bitaro byo mu murenge wa Nyabimata, abandi bajyanywe mu bitaro byo mu murenge wa Muganza. Ariko mu bagiye kuvurirwa mu bitaro byo mu murenge wa Munini havuyemo umwe yitaba Imana asanga 16 baraye bashizemo umwuka kuri uwo munsi wa gatanu bahita baba 17. Ariko abandi bose bari muri ibyo bitaro byo mu mirenge 3 baje gukira barataha. Bukeye bwaho nta kindi kintu bigeze bakora biriwe bakingura abo 17 baje kwitaba Imana. Meya w'akarere ka Nyaruguru akimara kubakinguza yararebye asanga abasigaye ntiyabasiga gusa. Buri rugo yagiye arusigira ibihumbi 100 kugira ngo rukomeze kwihangana mu gihe babuze ababo. Izo nkuba zakomeje gukurikiranwa guhera mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa karindwi ziza gufatika i Karongi ari inkuba 3. Ikibazo polisi yaje guhura nacyo yafashe izo nkuba 3 zifungira i Karongi, ariko bukeye bwaho yaje kuzirekura kugira ngo izibaze amaruregwa zakoze ahahoze ari muri komini Shiri mu karere ka Nyaruguru. Basanze basigaranye inkuba 2 zonyine. Inkuba ya gatatu bibaza uburyo yaba yarabacitsemo birabayobera. Baricaye baratekereza barabazanya ati ese kugira ngo dutinye izi nkuba 2 dusigaranye no gutinya inkuba ya gatatu yaducitse dukore iki? Bahisemo yuko bashobora gutinya iriya nkuba ya gatatu yabacitse kuko bateganyaga yuko niramuka ije kurekuza ziriya nkuba 2 basigaranye izazirekuza nabi amaruregwa akarutabereye mu karere ka Nyaruguru. Bahisemo kurekura n'izo nkuba 2 bari basigaranye nazo zirikomereza, birangira inkuba zirekuwe ari nta kintu na kimwe zibajijwe ku mpamvu y'uko inkuba imwe yaje kubacika. Amakuru turacyakomereza hano iwacu mu Rwanda ubwo umunyamakuru wacu aheruka kwitaba Imana bateraga umuti w'icumu mu mujyi wa Kigali ahura n'umubu upima ibiro 301 mu isagonda. Umubu uramugonga, Imana iramuhamagara nawe arayitaba. Amakuru tuyasozereza i Roma mu Butaliyane. I Roma mu Butaliyane bamaze iminsi bakubise abantu muri kiliziya babaziza ati dore igihe mwahereye muvuga ngo Yesu azaza, kugeza na n'ubu akaba ataraza. Umwe muri bo niko ari kubanga igisasu kugira ngo akimanike mu kirere, kandi nakimanika mu kirere ngo ni ukugira ngo Yesu atazongera kudutungura nko mu gihe gishize. Umwe muri baravuga ati Yesu imba atazi ngo ntiyakubitiwe yaje kuri iyi si azibeshye byongere agaruke. Aya makuru mwagezwagaho na radiyo Ngwaje Imbavu ivugira muravuga igihori kumvikanira mu mwate w'isi naho mu cyumweru gitaha. Mukaba mwagezwagaho nawe itije biyaryoha. abagukurikiye bajye bagukorera subscribe. Amakuru ahandi hantu cyangwa kubitozwa kuvuga amakuru abarigeze gutozwa kuvuga amakuru kuri iyi radiyo yanjye. Uyu mugabo haranyumirije uvuga neza nk'abanyamakuru kuri televiziyo. Uyu mugabo haranyumirije aho hose muri Nyaruguru avuga ni iwacu mu rugo, ari Nyabimata avuga, ari Muganza, ariko munini ku bitaro byo ku munini bujuje ejo bundi niho narindi ejo bundi. Ahubwo umugabo ari bwoko ki uranyumije ngo ku bitaro by'Umuganza nanjye nurankamera
Nyamatare batwikiye imodoka ya Gitifu. Nabyumvise kuri radio no kuri televiziyo. Aho ngaho ni wayi. Amwe bateraga imodoka ya Gitifu. Aho ngaho uyu munyamakuru yari yahasesekaye. Amashuri makuru. Yari yahasesekaye. Yaragiye kuyakurura. Byarangiye. Ngaho byarangiye.